Oboni ulo jeng chini Marathon President Tripura Motha Party bono chini Pandawo Bishaya Phadu nam sajabo tai oboni ulo oboni tai oboni loge loge 45 Kamalpur constituency ni Mary Deborma borang rangjuk Mary Deborma nobo bo hai na batai kha daplai umai khana bono bo je dal sabo nam sobna ang tabu chini advisor chairperson borang ganang Pavitra Bhakti Jomatiano sakao phaina bakai koinai tai am ya farjaknai te borom ya farjaknai ang chini Tripura Mothani President Sir P.K. Rangkholno koyo chini Sir Onimes no o yakoi yapharu chini haham tai hambai borom yaphajan babi media officer mabai boma bodol rokno total ke bomo jago tai or shalno Tripura Women Federation ne Foundation Day ni palai din ne dagmo refer jago tini phil ne TWF Foundation nishal Menekina hambai jeng jesi samung plena thangkai jati kuthar musung layo jati ke pohor ni